Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayma imra'atin sa'alat zawjiha at-talaqa fi gayri ba'sin fa haramun aleyha raihatul cennet. Kulak sal Peygamberimiz süyüktü ümmeti. Kaysi bir ayal arzubagan bolbogan nerseden kүйөөсүдөн talak surasa. Azır kichine ele telefon alıp berip koysa talagımdı ber. Den rождениесі туылған күнүмө куттуктабай койсо жообумду бер. Кайсы бир аял болбогон нерседен талак сурай турган болсо, ал аялга бейиштин жыты арам дейт. Бейиш эмес, бейиштин жыты да арам дейт. Болбогон нерседен анан кийин апалар да мына кыз тарбия кылып атасыңар. Келе бер. 9 ай курсагыма баткан үйүмө батпай каласың. Кандай болбош керек? Kızım bargan yerde kөгөрgün, öskün, öngün, oşaladın kızmatın al. Men dayım nikah kıyganda aytım. Sen 17 yıl, 18 yıl времени прописка dedin. Emi senin dayım ölgөнгө чейин пропискаң erkekte. Murda senin beyişin ata-eneң bolsa, kızlar bilip koygula, senin beyişin köyöң bolot. Ata-eneң mildetini atkарып бүттү. Al Allah'ın atı menen, Peygamberin sünneti menen başka bir jigitke berdi. Nike degen nafaka. Jigit sen aldın mı nikege? Nafakasını berem. Rusiyaga jönötüp işletemez. Bundan keyin men bagam dedin sen. Nun nafaka, kaf, kisvat, kiyim keçaсын men berem degen söz. Halal turmuş kur berem. Közünü kögörtpeymin, teppeymin, urbeymin, kışta üşütpeymin. Turmuşka aldım dep sen Allah Taala'nın atında aldın. Allah'ın atı menen anı özüň adal kıldın emi. Emi Kudayдын астында жооп бересиң. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган мына бөтөн элде, бөтөн жерде бул үй бүлө маселесиге бекем бололу. Анан тияга таштап коюп, 1 жылда барбасаң, 2 жылда барбасаң, Кудайдын астында барып эмне деп жооп бересиң? Кыяматта пайгамбардын жанына, "Я Расулалла, мен сенин үммөтүңмүн" деп чуркап, "Чуккан жогол" дейт пайгамбар. Алыс бол дейт. Sen mağa ümmet bol algan joksun. Menin buyrugumdu atkargan joksun. Menin osiyatımды atkargan joksun deyt. Emne deysin? Bul jerde kıyın bolup, sotkаңды öçürüp jaşınarsın. Kameradan kaçarsın. Bırak Rasulullah'ın kıyamatda Allah'ın aslına barganda ne dep жооп berебиz?